ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong kasur kabri uhenyo trap haka arpho tari ko benar risau arajar arphuai kala IT de jingtho ho menteri katanat ke kampo yeng ke sarkar jilla uba lakmen rembui bandawa ye ke sarkar jilla bakadai ban penstet mardor ye ke jingtho kit haka baya day bat ka jingsha siat yap jong uba cherry starfield thank you haka khat lai tari ko benai nailar arajar arphuai uba Thomas pasa habaya keren bat kilat pathai khubor ulaong bagani ka jingdawa jong ka sur ka briu hanyo trap kalong ban penyo ya ka hok jong uba cheris khnang ba ka jingto kit ka bala thung da ka sarkar kanam don satya ka jingsha tuklar nakano kono ka liang nakaliang ka jumi ta sninga on kundo ya di home minister ba rumboy halal amat ba nakaliang jong ka bas mi shana na ka so jong no mulai mata ba beroi beri neutral. Abu boleh jengdawa kalau jengja yang masih ban suspend ya kilai mungkin ya bulat kiba jokowi kerja lah kami. Ini wan pandai kena amat bagi air ke city. Bagi lah ya yo Malaysia Islam Islam bagi Home Minister bagi lah batai bagi udan guna bagi provision bagi lah ban suspend ini. Kenapa mereka judicial inquiry batka inquiry of human rights kalau ke bakut ke subah ka la man yo agency sanya jo ba tena kalian jo sarkar ni dari ban suspend not modor ya kini lain dia pulit tab bakai ka saran tua yo no minister ni lai keren baik bagi home minister umar ni ka kala hamslam ke ni dawan de nakalian jo home minister ila au yo in the town na bo dia mereka pakar ini kaman timi kami lebih bahkan mi na kamera jong na lena office jong home minister kan mi ka result ka ba lam positif ka ba wanra gang ya ka jikremen ya ka jinsanya ya ka police department apa tu ba